Ghana. Ghana Mranya Juma. Yadimraya Juma Kayapa. So, 2 minutes so 2 minutes dear son, and a dimran. Eba. The constitution and bylaws. When you know, say the word Janoon, you know, what's it? Constitution. Yes. One for respect your man, name penning for. And now no copy. And walk I could not have your bed. The gun of 1 year. Nanya, Casa Biania, they catch any part. For me, ma obibia akwaba about too much GHS so money aba mo sonfo ekeskapa na nanso minimum edi ehye na edi adwase ya na mo amunim se ensemo a ekochi ekobremman eno na yede ebesomo na ebusuafo rewa so na tie ensem no emu ebi ene dey eyeye ankasa yem papa MP for Asin Central se me body ana wawo Honorable Kennedy Ohene Agyapong akompre kon ba ko pe ene dey chese wakako piemu e wo court beka se na ye den a mo amunim se wakokan ye ajajefo ho ensem bia chese o use yes am words bi editia eye ajajefo ni nyina ye ensase ho ensem ntimi wanse bi kokko piemu ho hu ne se a lawyer for any judge for womudi asem no womabu ensem no mu achia no mabu na bupen agese ohuni se o maje de mude no mudidi eye asem no enunti ma ye papa ni bufu ye keka ensem bi editia eye ajage for na eno no wo hwe se de na ensem no ekoye na ono aba abonten ebetina ne na 2TV so de eye unqualified apology ekoma eye ajage for no wo sere wo musem wo mfa eye ne mfonso enche no ewo nensem wodi atu edwan wonim se wankasa ye yabufuom enti wo mo emfa nche no na no ma eye professor Nana Jeno Poko Agyapong kwade na no betu mum lawyer Morris Ampa wo no susu de na no ebebetum ebinum kasa ye ntwe na so na ebinum kasa ye nya no na ebusuafo court for all those who are chop and bebetu edwano wo mo S7 eye warrant sanka wo mepiemu on the 17th of September 14th of September sorry na eno na wankwanko piemu ewo ehonum a wo mo sa 2 and edano ehye eno soso eye wonabo ankwanko piemu na eno na eye justice Amuhuta esa adwani case no edikokosi eye on the 25th yes September 2020 enumu no enede ya me no wokasa yi diem wanabo akwakopiem no kopiem wo honoma ebusuafo ensem a esisie ne de esewani ensese ye ka ede eche wo na mtwa ho me ba me de mu chemu ebeba abesomu too much GH. We did akose Japan. A brepi and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I love you. Me dey Isaac Agyapong. But me family the great temple. Bring. One man come on here too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me I'm more fire. Too much GH. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Mesanso emamo akwaba ebiemu se dem di kan ye no eye hono abukoko piemu ewo eye court honum no eye essential funds so edimri katente se ene ne dey dey se hono betime be piemu dia womonso ebekọ akwakwakotie eye ensem no se de ebekọ se ye be fine no se ye de no bekọ akotumo se de ensem no bekọ akoso womonso so pese womkonkotie se ne ebe ya womonso betimi dia babetu edwama ahwefo ene etiefo na ebusuafo mkokodu honum no aposifo ejeja kwana no journalist ni bie no honum atese yama ne kwan se wonwura eye ehonum atese honabom ene na lawyer for ene empanifo nkwa ene hye eye court dem honum a womo eka eye womo asem ne no na Gana for be dwene ho a wo mo entiase enunti amamato ensa de afre apostle Agyapong prempe adodo na nim ne say God's watchman so wono so emeche na adwen emfa ensem yi ehona asafo woda no the Bible Church of God serving there ewo enkran Kaswa Tuba Junction apostle me ma wakwaba ya medio apostle bibia boko onyakopo do ni Christian nti bibia ye boko ya mitimi mu ye de radiase
ye de rade ase na wo so won ti say na me adom ye nso so ye ho eye ye ho ye pa abusua nyina obi a me Apostle, and some about better up no so new. Honorable, you go to a yard of fashion that I say, Danny die, shed it on Coco and now Coco Pio matters on per se. Journalists, the centrophobia, a baby babet, not a home etie, and someone a because on the baby to Asia. Who share a year decision I will take a year and someone I better a year abontia. Then I bet me I can't afford any kind of one. You, crazy papa. Apostle. Idi kan na me hira da wase so na nko adwumayefo nyina too much age for na me hira mo twuru din won kon mo asomdwe onyam kase ni afesu atiefo ahwefo nyina na me mo mo bo no hira mo yere me ma ne abusu asafo nyina me cheche ni pa bibi is Ghana ni enu no wase mo obusa me honorable Canada Agyapong asemi am say asema asi wo Ghana na enche ya ewo aseniya bia court na asema ni si ye ono atranse adwene hu se wan kasa yi enti am say wo tra na fidie so eye na 2 epa chaw say judges any Ghana ko nyina yemfa no bone nche no so ene binum so say yentie yemfa no bone nche no anye ni yentie yemfa no bone say yentwina so ene edina ko ne ena judges na sa atena se bi ya frɛ no say omra court na san twirafo ya mo mo anye dai enwure ade nti ya mo enwure yentie ya mo enwure ni say san twirafo e cancel e de ba court won tio you will cost what court more. As soon as you be able okay, no crime. And it also is another one. Tenants are massive trust. As soon as you be able oh, it sir, a judges no a customer. The Obiaba can be different. Okay. It is a very simple play. And the judges no any court. And the man order said, Sanko for them. And yet, can I get a will miss her to me. I am not going to say to me, so Becca central for Bacco. A judges, okay. Court of 1 penny for. Woman, okay. Woman, I am ready for. Okay. Young share a de assem. Okay. Indeed, when woman say, if you are or Bahon one, be beer because no any papa. Okay. So, and then they are the court on cotton, a seven basically young, a member out. So, now, Matthew 12. 37 e wura say ase hunu biara onipa beka no bebu ho contact guda na won sam so no na bebu bem na won sam so no na bebu fo so enti kana Agyapong go ga sam a ense sam ko waka wa pacho judge say stay omra court ena omai mu so emra ho enti se o kasa tie pani bi ana say udi ti obi atem na enye entwaya say de wo mra kwan so a esi afro na ko yiwa no okay ana de emra kwan so no so mo de na ko court wa okay so de be ya dance die na hweso ewo oman mu obi so antam ba bia nka do pe ayi NDC ni bia yesi wo ye ayi apostle wo mo so fo bia mra bi okika Okasa na for the president mu easy attempt to beku won president kra attempt for ko no any easy for any NPP pen bo nyina isi akodo a no kre e ko chire so entinya wudi ani kro no bon ko an ye bone okay okasa tia obi a onu akasa okay nti awrade say atemuda no kra onu no begina so de ebu ni ate so ndi e katre mo na dan mu awrade ka ho asem wo James okay Tia said the Catamacity. Okay. James 36. Na Catraman so yoja. Catraman a yoja. The Catraman wiasimu wo yen akwam, wo wiasimu akwamu a, e woni pedu akwamu a, eye de entry. Okay. Catraman di atro. Okay. Catraman da ga nipo. Okay. Catraman ye nema bebre. So, edin kikaye, e kikani pedu nyina. Okay. Well, Katrama,
to Kristo ni bia no eso hwe ketema yi na eso enkwa nchimi ye a etwa ne hu efiri ho awo totoso mu na efiri efiri amane hu krom mu na waso ano na ntotebo ni takraboa ne emoa wo wia ne emoa ewo epumu esu nyina nipa de wo musu adodo na ewuduro na wadodo katrema so emoa nyina yitimi dodo katrema na katrema de nipa katrema de obiara ntumi anyodo no eye adebone a eye wiramfo a ewuduro ayema eno na yedi hia ewurade ene eja no eno ara nso ena yedi dumi nipa awo waye won yankopon su banso anokro no ara ena numi efiri mu na ehira nso efiri mu ba so katema we yedi hira yedi dumi katema ye poison one you soon ya and trouble ba katema ena create confusion se wo kura ba o memo ijame katema so because ene wo nu ma asem nsem na be se wo be pepe no ena e dey to kwara ba ana no boa so edi katena kanene Agyapong wonu waje atum se entwai ye did not court edi mama court eni na se na court di obeka no eni e fanga we ye nya president asem we court asem o ze we abamu pani me boa we abamu pani die but nobody is above the law. Okay, Apostle Yenshe Adio, according to Apostle Fono, woman in December 2 just say ye instructed woman said the worker say be a judge for nebe show woman say one man journalist be. But what did you not say? Ye instructed woman say any point woman journalist be eba a year courtroom one my bra a year one aboard a say Daily Graphic pe na say Daily Graphic for kofa news no na say nipa foforo na other journalists no wo so your imagine say Daily Graphic de bebe to no so be fa adane na say ni nyina enkonkosi wa enti say obi ekwa gina ho no watwa de enti na wo so wuye inyiyimu ewo ye journalist wo mo edwumadi mi ti de say wutimi ka say ebi mra na ebi de ye ma wo mo enko me pese mi hu say ade like nipa anase say yeah, you what or my gun moon, a bit soon would change a piano. A queer massage and that was you. Oh, they say I gun I won a gun and you. No cray. Cocoa food so horrible. Who be anyone? Yeah, passing no cray. And now, man, my TM. And this year by war. No cray. And then people about so. No cray. It is a toaba. Nesse. MPP ne be wini a obi timi ye ne akra ye tia o timi ka se ma ban aba power it is say na ho ye ndese na ban aba ntini ma be ko ya wonya hwe kra na ban aba okay it will feel happy okay o dia se enti enuma bi kra na se NDC go down no metima pam omu nyina sanso na NDC ba power MPP go so ye bia go mu onuma bia timi ji firi wo nsem so enti government in power ono no ye hye ono de obeka no wo kasama de chi edi afikura de why so be ya na oboye so Daily Graphic ya okay ya wo mun san kirafo e na ekoko to ho Daily Graphic a government paper okay abai and kirafo no okay into on pay private okay journalists okay mun san kirafo na mo wo pay ono ni san kirafo abai de na abai de no so mo ko na di besi no na mo di ba Daily Graphic mu a wo ni wo ko ka different ya graphic de na ye kuma na Apostle who ne say yeah like bi no monti ase say ye ka say ye Daily Graphic fo nkwa enenko na che say won sem ka ye ne Ghana fo bi no madwinche bi o mo di etu edwa no yes so akwa yesem because of say wo ma ban na wo so na aban essential na wo say enkoho no bibi ekoso na say ye pronounce o mo proclaim bibi wo ho no say bia say ana say ne ye ye wo no aba ebetimi aba so betimi adane ense no ebra wo mo de ba beto graphic ni yo sikapa me da wasi o on say somebody ka ka tell say government in power the here say
enokre ebede se enokre be koso se enokre nkoso ye ne etuwe ye hu okay bon ye hu na omo mo koto wo eno mo be ba be ka che se ye di asem no maybe no ya fa ne sika sei onko tua won twes gana onkonko dem won nyame je no won ana de beba ena ye ne yetima no maka jo se onu sa honorable kana Agyapong oyo memu panini bi ena wafon edi onu consider consideration no so mo consider na consideration be yes e be fa no eno sika bi be fa no bia obetua emre mu no bi de minimi se asemoti se no wo de tom straight enye na apostle se monim se enya mo be consider no mo be fine ne keka enya normal journalist private one mo so meteki mo fine na mo de betu edwade ama no mo so ewu ena ba ne se na wutimi kache wo mo se wo ma ma ba ji se ba ko pe does it mean say keta se hye proye bi ebe ko so ana ena medical kache wo ku ya da se on eno kure any justice ena wo se ye duwa ena miramu no meminya lawyer now so sa case o ye criminal case okay I koye no to say civil case okay enti asomo ti say no onipa bia different person bia akra na to no na ye court ye timi van to straight ye be fan na sana you timi antua akodem na aban ono ya aban ni ena asemo no so ni party na na ban ena woso okay ena despite ono na ban na woso no say eya ensantrefo no di ga no say ya na mo ha wo mani eya di ma bebe kan sem bebe omo be so wo be gu oto enti aban na ngasa say kan Agyapong no wo ye aban mu ni ena asem no so akoye aban asem wo ti ase enti no e say omo say graphic for ye wo mu journalist ena emra me take records and I say me fa asem no enko ma ti me fo ntia fine enemy just say no kure wo mu no kure wo asem mu na hia ebeda die say wa fon wa pacho na se mo ntia court last week I tell say court no mo na kokora eye kan ya po mo bibia ha no eye se o mo na kokor ebe ye sample because obi eye bie no ya de ne call no correct what do you say it is all your way to move go ye jawa na je say NPP abano akoye so mo to bi sin bi ana na se omo ye do omo ko ye nso so ye den ya ye ma ye ada journalist e pie ma ye den nipa ba ko de mutimi kasa mo ma journalist bi emebe pie mo e wo ho because o ya ban mu ni eno no na che se mo do bi sin bi ase ebinu mo e wo yes special yi bi chen ebi enso ye na ye nipa ba ko eno na ye ntia ase je se ga na ko mo dwen ho a wo mo ntia ase sigapa ewi ase etie no pani e de pani the safest no ono onya pani okay onya pani bia ho se kan okay o se le sitie okay so enya de omu ye no kururu onkum nipa okay wo mo kromo enya criminal offense okay odidi judge satem okay one edika one pim na kuma se onko de wa kan anu no wa kan enti wonko amo di ka pacho ojitu ditu se wa nye yie no pacho to mo ban chen no pacho ama me boa no Chris apepe emi ye de na ko pie mu court enti omu di asem na mra kwan no omu di na faso okay ena mo rin se sa se when criminal case ni atem di die when ni tum straight ye nye ye because enye ye because say aye ya the only thing on be ya say you be fine no you be fine no you fine no sika bi ese otua no kon be the next time no eno no so e be ye efutuo e dia no man kasa ene Ghana fo nya so obi a opesa o kasa na obi di ate o the politicians start e pesa dem no correct John asem bi a no kan o mu se we ye pani
wait to say no can go up the bones was them because when you say payment your man and brand your man to be any man no more your pen I don't know it didn't say the poor man okay see I didn't call the nurse will be a beer now who you do go to her this your phone better 300 million no I could them Apostle, on some kind there, so now Ghana for no more and no war and yard, and so you bear the day. Yeah, the busy hour a honor. Now, yes, say. One my young who say, because of so ya bear money, because of say what you say, and Nuntino say, yeah, I bear more graphic for a quiet, no pine swap. Now, yeah, Ghana for enter one once, and then I'll be catch a yet to me mufua. Womu do musu say anase nka womu do mu ne say nka funso bi ani hu say fine nkeke na nka womu besa womu fine kennedy nka funso bi ani hu so be ma other journalist na kwakọ pim ho no ensem kan ye be na wodi be ma timemfo womu ehwew yo misanso eda wasibio na nsa na medi we be ka asemi no be say ye hwe Romans chapter 13 verse 1 to 6. Okay. Ghana for ye. It just was say any or mine non tem asem. Mama ni penyina. Emre wo ho ase enhye o man no penifo tumi no ase. Biamre no ho ase enhye o man no penifo tumi ase. Okay. The tumi biara ni ho egede onyankopon ifiri onyankopon nanso tumi a wo ho onyankopon na wahye ato eti obiara woni tumi no di asie no one de onyankopon ahye ato ho no edi asie na wona wo di asie no ebenya afogu na wona wo di empani no ho anya huma wona wo ye enwuma pa na emo wona wo ye bone wo pese wusuro tumi no ana ene ye papa na wanya won ho ayeye efiri se wo ye nyankopon asomfo e ma wo yie yo na se wo ye bone a suro na wo nkura afana no kwa na wo ye nyankopon asomfo a wo towere e de agufuo ba de wo ye bone so enti ekase mo bre ho ase e hye wo mo ase won ye to amanu no se tumi bia o man mu onyango na shato so trase nyame na shato according to the Bible enti wo pese wo ni tumi ni die sie dia ye papa so se wo ti o man na ya de pa anko ye boni a wo ni asem wo dia se ha ele se wo ye boni dia emra mi no bedi okay enti dia wo ni nyina onyankopon na sisi sa tumi die ni nyina NPP no NDC wo tumi no nyankopon we so NPP so nyankopon die si wo ene wo dia fa abato so ene ye to ene yi pani ene si wo so eni nyina nyankopon hye so enti wo to mamu a ene se NPP aban ye se nyimpe anase masa bra ho ase e so nyese ye be som da ko da to a de be ko aben enti no kan ya ho di oi esi na bra bomu wo hu se tumi wo nye tumi ni wo tumi wo obi tumi kuta obi a wo sika se de nya wo boa ebedi tumi eskesika wo di ase enti o de o be to aso de na o be ansa na wo be to aso no wo nkasa ye mu no na wo di esi no na wo de afutu so e ma eye etiefo enso so aka ho yo enti sikapa asamo ye te ho Ghana ha mra nya djuma ye de mra ya djuma kaye pa so tumi so tumi ni edi eso no ene e de mra no eba enti your constitution and bylaws we nyina wo say the way janu na ni no what say constitution yes one for respect your man ne mpanimfo ena na no kopae ene wako akogina sa abia be the Ghana won hwe yie na nya kasa bia ne ye ka kire nipa to anu na reka James 1:26 was say won to anu na reka won oti fa bibi to anu kasa yie ma kasa ne nye de
na enko to enko fa trouble bia am also edi me srega na fo eni mpanimfo se yenya kotre ni yemu ye mpanimfo no amamu no ekoyio enkoyio respect ne de fa ye aduma and you don't know the president atem ministers atem e ga satia mpanimfo opposition for ni ade nyina obi atumi kuta no da bi enye yakopon pe if it's a tumi no yakopon na die si wo so no tumi die si a yakopon na ni die si e to ho be kam wo be dem e di sakrawa dene sure I was so head I say me number so ni 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 and 11 020 70 211 me don't say onyankopon so dwie entra Ghana oh yes Christ ni amen amen abusiafo aha ene de nkomo twetwe no ebesie said ya wote ye no wo adwinche bi wo afuto bi wo so wadwin mu ye okesne ne den na wo so se anka ebeboa na se nka eye ede ema ye a obetimi ede atu edwa e wo tuma gh comment section obetimi so follow ye wo igp ya tuma gh_midi ede ekuyasi kapa dasene ye besane share